adwene bɔne evil intention or intuition. ɛne sɛe a yɛasɛe adom no nti na nnipa ma atete asɔre. To say that Fenyoma kids are Tabas 99 years, Elysium. What I say? Me see that Asɛm man ye. Sesia, yes, Nigeria for me, no, yes, Susa Cratchy be a yo kada rider, wo, Womuna, Womukuno. Abusia kasa we dia bedwin ho a menti ase na Captain Smart. Asɛm a beto dwan pempere am no kasa yi. Odofo esewani enye se o ka kiro. Medi ka kiro so wo fidie mu ya no. Odofo nsɛmpa nkote ne bondo. Wa wo hwɛ nipa bɔnesɛm a nipa dasani abɔmɔden atwese kan. Ade agbodi nuani na wei na me ka sɛ ewiase beda ho nipa papa ho no we na se nke nipa papa ho unhunya na enke common okada nipa dasani tuwi woni nuase kan ma me ka sɛ abrante aka nkyiregu orofo oye mohwe ne yekotie eyensimfo a enwan madofo mu kopie ho eni sɛde kyese metwiri ho a ewiase pa de Ghana ebe sisi ade ɔman ne to kɔ no mesre sɛ a police for mu sɔle waka na brabugye na afina kyese mu hia driver for na nka mu tinsi krom ukota kra de mpatem ni cities na ye wo city guy no so mu guy ne ba bia ina driver for no mu change so mu here and there odofo yenkɔ ne yenkɔhwɛ video a etwagu na papa Stephen Adam twedi de papa de medwene no ho a kyese mente na ase adentia papa tese me hu ne saso wo Ghana tasfasa ase wi so na se kenya papa ne saso be 20 30 40 come despite bomode hyase se kojeche enwane ma ba tan eni akunafo sika eni Ghana fo de mo no si no so papa ene me no kasa wojai nyankopon chaade ne wo ye papa Stephen Adam twedi a won na ma ye enso nipa da sani bomode so beka katra modom nsem anim aka fa papa Stephen Adam twedi a ho e de na mo ye mo Ghana fo mesre yemo modin nye kohwe nipa bonesam a enwan bi so edi odofo wo ye ho de mesre so me like back to sama me na wo hye dwumadie nu na awrecha hofro na fidiom ya de ensem pangoten ena odofo ye bo dowro ye nkomra Achi okada rider wo ye adwuma ye kokko hu no ye tu nani ya wone sekan afa nanim ena yakum no na eno na akwakofa nsam aba amafo pi ekire se o ene na kire se eye crash no a owu ye no Nigeria fo mienu enim ni wu no ase dan san na menu ebe ma na nakwadwa asare ebeba no wo de amom yenkotie eyewitness no sabre ya egusu a ye hwehwe se ye benya na nakwadwo asare amane di enchemu aba no yesi akom ene nchiremu na asama adanse enimu no yetwa bi de ye danse adenti ena o machi Nigeria fo yi enti eyewitness. Well, often no catching so omu baby no omu kodu kwan no mu baby no catch abofra ne so ndan no ho. Nto yes o dan no na ni passenger no see from no yes o jinso na abofra ne ginai. O ginai no o yi sikan say on fa moto gin fa man. Na yes omu pre ho ana o yi sikan na owo abofra ne ni. Nti o na o say ne ni no e ho. Nti ye kodu onum no woman bi no so kwoto so na otumrika bai na obo amanye ti akodu na yeso omuso abofran muso omo donate na moto no so na ehun se wa abu no konso aka ho enti ndani 3 days so ndani 4 days na omo ye se omo oho na omo se boy na asa kopi oho bi na omo chesi boy no koso no mu na donate na moto no so se ye de ne ba na ya ba bisa no wokro no mu se ya ba bisa okada boys no se ye boy we ana wo fa amonu ana mpa na nipa na ede na moto no so na obedu kuro no so na ode ne twemu eba Koyako police station na omo fresh so edu for by I said the way boys ni police phone fi say bia oyi na obeku nti obde no onu mude ne fi Koyako eba ai so edu police station anum say o say ono no ye na umi ani friend say why ntafo ndo na ye kakra ni dia de kakra na we have different ono we Nigeria ni obi enim ni di ombo ni di omumie no obo oso no obi na yejuma na ekofa nipa ne bai nti ekofa nipa no oso nipa no bo ni di so Nigeria ni wote ayi gomu aporting ba ye de ni kodu Koyako police station no oso onim ne biem esi wo ayi ochokwa village small one be wo fra okotokwa ho na asem ni si
Aswedu for no more hype. They be I am tancy. Bisa okada for say I give so we are as you are one say as I say you oji moto no so a onja ma wonko either say ebeku anansa obepra. Well, moto nice no so ebi mu asam ye de oji moto na obeka bia na wanti ase a na wo say either so obechi watu obi wo ha obeti ase obi wo ha Abusia wei aye obi a nani krochwa wisie oho bi de ekoso eno etwa mfoni ache ye wei abontinsu ni afie nipa ne na kodwa asare yensem twani a wonu de waka no se de ye friend sen susema no bekunu ni fanyina de asie na akwadwo akwaba mini aba mejoso bibi aboko de nyankopon do bibi aboko Ari ahosem okada rider ja okopa bibi abedi yesi atunani akuno ama ya kire Nigeria fo bi wona wafamu a na oni mpanifo adi ho nkomo ede na ote وش صار؟ هذه ثالث مرة يمرض فيها انو دانا يبو امانه سه okada rider dia eja okoro bi abedi ni baboni fo bi atino hade sekan wonani aje se ba omo rushing the hospital yes and come to me Wama which nya bankom wan so fufi antwata yenya be ma no atwa na nanom wansedo na no na wie ye wo ha ye tia nze ya tinkofo no ne eni posifu ina ba nan ene bia ya no mo chenjem se o ma tinkofo yi na ba nan ko ye kudu na so ampa de ye tie no na eye no kre o ma timmemu amienu a wo mususu se ta mmemu amienu no ene be fa ukatra no a omre no koya omkodi ni bone etisa enjina ko mo so omo finish o ene se omko mo bi ene ne approach for enwe hakudu ha omo jo mo dina ansa ekura ukada riders na etimi emma ho kwan se omo betimi de sa memu amienu no e de ama approach for se omo ntimi pammbra aguna swedro divisional police command asweye eji police for bon mo de etimi ya aje nkola ye memu amienu no edomi na ba aguna swedro this police command ho nemo de women se omo de omo kan se sa memu amienu omo ye Nigeria for omo titi area mo ha nke omo a omo ba ha no ma bi sa anyam na nsem no omko enti na no ombe fa abamu ye nura omo di lewo ye de ne koyi na se omo do mania to for ma se den a ombe sa bebi enti ewie e no mo san bae senka omba be bi akọ e na ba ko hu se sanko fu we ne be fa omo nya na ye fe na ta no e de ne koyi a omkuku no e ye nura da enti na je se ye dia omo rashi omo chi omo a omudo force ya sanko so be kuma police for timi eden ekokoji omo enti na ubisa na sa na tie yo nana na kire se meka se kromo no se honwo eye bibia etasi sa nipa kunkum ye pra no ye di na wu no etasi wo ho ana minia medase ye bisa ukada riders ne se question a ubisa me bisa ukada riders sa de we ye ba ko esi edinsi ho bi mu ana omo che se ade e koso pa isanse omo wo ha ne ne ho ana omo di attention wa na Nigeria fo yaba anaso obi afa mekọ ha se wa ma obi ehu se bi ha na wo kwa na se kona wo nya de abesan ba biu omo ya no makokun ye last year ya report wo hu iba be me sakra ni kumom e wo sa bia ho no intina tru se ya de e koso pa e wo sa bia on se amena okasa okada fo no che se obi bia o mo sa be sunu bia e wo ha o mo se so ye wo mo bi se bi so tutuna no a hwa nya de o free area mo ye wo no ya de omudo mbache ne sanse sa Nigeria boys na ba be shimu ho ne bi na o ma sha ase a omudi abone force ma etisa eti what was a CA so what the 35 so na akota asase antaru yes Alicia ma 99 years for 35 for the 99 no eti yeti wasa be wan say aban ese me de oboase kuro no ache Anglo Gold ye lisi site no aya ye ka site na e oboase Asɛm be nie. taban say me de ekuro no
concession. What the idea? Media mahoho 99 years. He is smart. He is unique. He is the best. Enti ube hunu say. See ati asase so yi. Na oboase ye de ache hoho 99 years. And in any event, one day you will go for me and my. So watch this. Anglo God for ehun say yem penimfo no sebe wonye nyansafo. And what they concession no ama won 99 years. One jine who say a free baby a concession no wo any baby any party no eye kwan pe na dantemu. One jine ni pankwa ho. Eti wanyen hihye bia nka ho efiri se bibini onyini no na nkwan nya ne fabiem. Bibini ye nipa o. Bibini au. Ojai. Be at least 99 years. If him la je ku for science 99 years ni be si na yen sesa no. Edada. But that is not my concern. 99 years. Mami nkan se mi ncho na wo yam ncho. Tam honorable Kojo Banro Edu ye Minister of Finance. Bi so honorable say chairman Sabo so na ye me dance ni. Tam ye ton Ghana Telecom ama Vodafone. When yes I trust Peter, ye try 999 years. And na ye ton Vodafone, Ghana Telecom ama Vodafone. And honorable Ezekiel so wu na do aja homu ba ko. Wan na ye ave MPO. Do ajaho. Homo resi concern. Say, Adan Yatro 999. Yes, so a typo error. What to be the idea type? Adrian who cabinet, ministerial level, committee level, year, Aqua Council of State, you presented to Parliament. Obie near Sasi Swa, Otibi Hunu and Kwa, and what Ghana Telecom, Yatro 999. And they call Parliament as they say Obi identified. Said 999 years. And I didn't hey, I remember very well that time. Kakubako and a Kwesipat. The Nyama Sukrum Hasa. Yes, he reduced no. And they about 99. He is smart. Yes, he reduced no. And they about 50. And kwa. Eti. Yade obuasi aye concession. Newmont aye concession. Prestia aye concession. Bebiani aye concession. Bogoso aye concession. Baby tu diamond for sa Akwatia aye concession. Mankasimni nkan for lithium aye concession. Yenjini ni pankwa ho ni yade takwa. He is smart. He is unique. Takwa de e tie hokwa. Gold ni tie ho bebre kwa. Na yede aye concession without thinking about the life and kwa e wo ho no ho. Afa what me nkwan komo na se. It is a what takwa wo no metals as nsuo. What baby any a wonum metals ndade sensuo. What ahafu Kenya se a wonum ndade sensuo. Wodu oboase a wonum dade sensuo. Panimu bia mfa ho. Ade ya da hoyi. Won say wo wan kasa pose. Ade na o ma ye wo ho no. Anglo God ashanti ni mu say womu kum nipa tie me yo enye me na me ya ade we si ho South TSF boundary no unauthorized entry ye ma kwan wa ha no drinking ye num nsuo yi ye kire say eye nsuo na dent na ye num nye me na me Troy Anglo God for the Troy bibini au but ensuona da hona yesi men no directly opposite sansuona yesi men no obi te ho a enkwada so ka ho
na me tro yo ye wie dia betro no fishing ye nyinam wo ha Oma san de twi aka ho ama wo de ekyerew ne se ensuo na eda ho no wokoyi enam wom na sa wo wi a wo bewu woni made a ehu pa wo ho he Peter sa wo kuta drink kura keke na wo de fa ba bia ade we da na wo mo dimirika be ka cho se ensuo no men nom biom efise chemicals akomu Ojai. If say enframa na ewo ho no enye mframa papa enti membie nsuo na no ewo ho mihwa nipa te ho a osensuo gu bucket mu e de kodware nipa wo ho a osensuo gu cup mu e de kotwitwi ne se enkwa bibini nwene nkwa ho Bibini au Police afabra bi omenyi hunting bi hye ho hunting he ya tro ho say no hunting or say yenye ha wa ha Wani. ahayo hunting anka opuro akrantie kusie orio otwe adoa onam ho no nyame ye adom na mesu afidie na meyi ni na mekowe a yesi hey man wi o efise aboa na onam ho no ensuo na ewo ho no wanum bi enwura na ewo ho no wawe bi eti poison na akwa aboa ni mu eti se wo pa wo ho asem na wo kowe a wawe poison ubewu afa release the video no na ye hwensuo no se the color na ye Pacho nsuo be na ne color te say Gwen. Wani. Musora si onuafo kasa dodo we intentionally ni ekotwa video yiye se de be ya obeche won be bia ni pa fie wo we chemicals ensuo afra ena da ho ena nipa te ho ena nkoda edi agro ho won de we omu se pigu ho no Peter chemicals ye hwe ni sa no we poisonous ewudro ena omo pen sa wo poto why do you say you wunsuo hwe nipa so na te ho ya yendwini nipa nkwa ho bibini nwene nkwa ho Bibini ye nipa o it is a Captain Smart sorry no kasa pa say akwa we oboda ma na Captain Smart oboda ma na ada no sorry no pa ba kasa sa ebusue die ntia me kasa sa ne se me dwene wo nkwa ho ense me ni bibia ye o me wo biribi yo eti esanse ensuo no asai na biribia aye basanti wo bu nsuo wo boase a wonom poison enu na menti ase na medu ho how say enam santi bo say tap no arenachi arasti hwe savana ana trails apampa o se pan na odi bu nsuo no hwe ase yendini ni pankwa ho hwe wall no ho on se nsuo tokura wa hu nsuo a eba no hwe hwade hwe wall no ho eti eba ne saa wo dwene ni pankwa ho no na wa be tamfo ba me danyame ase samotame He is Captain Smart. Where there is no insight, there must be some level of incitement to excite the laziness of our leaders to cite our problems and solve them. He is smart. He is unique. He is the... If I were the president, I'm telling you. Captain Smart.
The king of morning shows. Because it's not TV soon, it's not radio soon, water is life. But is this water life? This kind of water. In Swaya, we have TV way a life. And it's about time. As I say, yes, Ghana for no. As I say, yes, sorry, waka. It's in near my way, and here, what do you see? Mankasim, Befikrum, Jedu, Nkemofo Krum, and here, baby, ever too little, no way, a bit chance. Because in so Peter, in so Cassibi, the Befikrum, a friend, I gave it. And no, almost a little for so mope. When my dear, they are laying pipelines from Agege. Omu lay pipelines from Agege. The year project 3 of Mankasim. Ombe do almost a befa hot. So we are Bema for pipe on the farm. So we are Bema. Baby, I buy top as I send them out, say, go to little, no, some assassin can one. For pipe on the fire. Woman and I'm not a baby for. Sa pipe no, they quatrain Agege. Agege so anu ni nsu aye pompe wo ba fikro magana for e won potem hoina ameyanom ojai hitro for ne kose no enu de ye nya obi anka ho asem ayemfu ni bi Peter ade o me ye so mo kwaji sika penti ahemfie bibini au no maka o ma no atum na na nyame betua wo ka ojai enkonwa ne be prawo sese ya me no ka say enkofo farms ya kotwa bia to agu ya se no meanwhile yentua wonka ade say aban say wonye prospecting enu na men say na me do ho I don't take eti ya say takwa ya say bogoso ya say pristia ya say babiani ya say oboase ya say ahafukenya say eti ya say mankasi ne mpotema ya den ente nyame akwa ne ba onye nyiyemo nti onte asole ono ne nsam kyerene no firiba obeya asore a nipa ba bebrebe efsa wa asore ne nkosa asore foforo nyame akwa ba ojina ho ma Kristo oya kremoni be it a Muslim, Roman name, or you are Methodist name, or you are apostolic name, or you are an apostolic, or you are Presbyterian name, or you are a Presbyterian. Oh, bia wo mucha fa. Anunti ana menya sorry. Anunti na menya sofo. Ene wo gusu aye ka say sofo bebre anya won senkyere ne won wafiefie ne won dem. We have asofo ma me bebre anya won senkyere ne. Sorry ma bebre. And me de sofo chiro midini sofo chiro midin ba ya. Ankasafo no kwamba ya dan ena ebi aso wonso. Enti wo ya nyame akea. So if you are a servant of God, oda o mayano. Why ye adon nyame why ye metumi asoria why ye techemada bodie mu why ye Oma tati ediania ofresu koko tuma Oma eni ebediana why ye